أنت رب روحي حبيبي. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kehadiran kamu untuk tabaruk berziarah dengan yang mulia Habib tercapai penuhi oleh Allah dan menempuh hidup dan kepada Habib. Alhamdulillah pula maksud ziarah kamu yang kedua untuk tabaruk kitab Mukhtasar Ihya. Yang alhamdulillah pula Habib kepada kamu izin sebagai tabaruk Habib baca kedua Bukhari untuk mengambil berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala bihima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim alladhi rahmatan lil alamin wa ala tayyibin at-tahirin wa ashabihil muhtadin wa man ihtada